Elimu kwa mtandao ni free, na mimi naenda kuongea kuhusu usaliti. Mimi nimechunguza kutoka Biblia. Nikaona wale wanasaliti watu ni wale watu wanakujua. Wenzangu, angalia Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Alisalitiwa na nani? Wale wanafunzi wake wenye walikuwa wanatembea na yeye. Mmoja akatoa siri, akaonesa maadui vile na akaa Wayahudi wakamunyaka. Sasa leo nataka niwaelimishe. Jua ile mateso unapitia, mkono wa nyumbani kwenu, watu wa kifamilia, maneighbors ndio wanakusaliti. Wanaona unaenda kuinuka, unapigwa kiboko. Unaenda kupata kazi mzuri, hata wengine wanaenda kwa waganga. Sasa leo wacha niwaambie, maombi ni silaha. Ebu omba usiku na mchana, moto itarudia wale wa jamaa na watakuwa wanawaka hawana amani. Omba wenzangu, na anawaombea sana. Asanteni sana.